Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. For you here, please subscribe before the end of the video. For returning, thank you for love and support. I appreciate you. Part 3. Part 3 nje kuthi ngifuna ukuniprovela ukuthi ingane beyikhona kodwa kuvezwe okaTirelo ngoba uTirelo noSibindi bona bebe-actor i-Happy Family eSun City. Yabo kuleya video naningithethisisa kuyona ngithi mina ngifuna iy'ngane zibe khona zonke ukuze zincike kubaba afunde ukuthi kuba ubaba kunjani kurejiste emqondweni wakhe. Cha-ke guys, yayikhona ingane ukuthi babefuna sibuke uBaby Singabakho noTirelo noSibindi. Ngikuthathelaphi-ke lokhu? uSneh ngo-April ngama-date alandelanayo no-Abu. U-Abu into ade bhukuda ngayo eSun City iyafana nento ayiphoste ngo-April. Ngaphinde ngayobheka ku-behind the scenes ukuconfirm ukuthi u-Abu ngoba esemanzini lamanzi maphi leya nto ayibhukuda ngayo eSun City iyona yini kulowo April lowo ngama-date alinganayo asondelene ngosuku olulodwa. uSneh washutha ney'ngane zo-2. Wenza kanjani kuSibindi? Mina sengifuna ukwazi lokho ngoba phela uTirelo uthe yena abaze behlangana uBaby Singabakho noBaby Nzulu. Yabo? Leyo phathi babengafuni ukuthi siyibone kodwa uSneh-ke nazi ay'ngane futhi cha ngangisho kodwa uthi hhayi amehlo ami ngabe ngiyadideka. Ubuke eSun City ingane yokuqala uzobona ukuthi ingane yokuqala nengane futhi le enye bayafana bona abantwana kodwa ngazi ngathi hayi ngeke akusiyo uSingabakho lo okay siyadlula lapho nje. Ipoint ebengifuna ukulenza ukuthi asivezelwa yonke into. uSneh no-Abu ngo-April ngesikhathi abaveze ngaso ku-social media bebeseSun City. U-Abu ngibona ngalento abebhukuda ngayo ku-behind the scenes kuyavezwa futhi sebeshutha eSun City ngoba bona baveza sebevala ishow. Number 2 wokuthi azivezelwa-ke izinto khona ohlele ufuna ukusikhumbuza njalo ukuthi kune-script kuya-ethwa. Yibuke kanjena-ke u-episode wokugcina uTirelo noVuyo becishe bebambana ngezandla bese kuvuka igama laQueen Loli. Buka ukuthi uQueen Loli bam-introduce kanjani ku-episode ku-season 1 sorry. Ku-season 1 uQueen Loli uza kulama episode okugcina kodwa ufika njengento ebathusayo kwishow angithi. Fanele bethuke ukuze nathi sithuke. Fanele bebe angry ukuze nathi sithathe lawo ma-emotions abo kodwa sebebuya ngasemtholampilo. Okusho ukuthi indaba yaQueen Loli yenzeka nje baphola ngayo baya futhi emtholampilo. uVuyo bamtshela sebemtshela ngokuhamba kwesikhathi ukuthi sekunodaba oluthi kodwa-ke kwi-episode mabeshutha ngoba bayayiphila manje bayayi-act kusanama-calls angenayo kusanama-video abawalandelayo. Mina ngisonishaya manje ngizongenza isidididi ngisizoshayana uthi send i-location ngifike ngoba khona omunye uthi hayibo shuthi akufani ukunarrate akubona. Angazi ukuthi ufuna nginarrate ngayiphi indlela ngoba ngitshela ngale ngifuna ukutshela ngayo evumayo kimi. Uma ungayamukeli dlula uye kwabanye. Hawu wegayizini kuthiwa ngi-childish. Ngichazela ukuthi uQueen Loli yini eyayibenza ukuthi bebe shocked ku-season 1 kodwa sebehambe babuya naseklinikhi. Nokuthi phela sikuzwa lokhu ku-season 2 ngoba nakhu uVuyo esekhipha ama-files unanga uTirelo useyamvimba. Sesithi hawu kanini abaQueen Loli beyingaka? Ku-season 1 phela uQueen Loli kwaba nje intombazane evele yafika namathela uSibindi, intombazane etheni bona sebebuya emtholampilo. Ngoba kufanele bebe shocked-ke phambi kwe-TV nathi sibe shocked. Kufanele bebe angry nathi sibe angry. Yo akunzima yabo asiyenzi ibe lula le. Ngithe ngisazoba childish ngicela uxolo ningixolele kakhulu ngisafuna ukuba childish. Ngifuna laba abadinekayo bedineke kakhulu ngoba ngale kuthiwe umlungu walana uthe angibacasuli. Kusho umlungu-ke ningangisoli. Yabo koMzansi Magic ungena nge-remote yakho lana kithi ungena noma yiphi i-access onayo kodwa une-choice. Mase egameni loku-actor uQueen Loli bekufanele bemthathe njengomuntu omusha ngomuntu osebaphathise ngekhanda kodwa sebephathwe ikhanda baze baphola baze baye emtholampilo. Sisekuphatha u-part 3 lo kodwa ku-part 3 usuyazi-ke manje ukuthi iy'ngane bezikhona eSun City.
ngoba ngo-April u-abo lento ayigqokile semanzini ilento ayigqokile shuthi angazi ilento ayigqokile nalapha eSunset abhuda ngayo naku-behind the scenes ekhona uSine ngekhathi egunda ikhathi le khathi ayigundile ephethe uBaby Mzulu ile khathi ade beyiveza lapha ku-production team Zingane Zesithembu bezivezela ugqoke naleya short ye-jean i-short leya guys phela ngisawazi umehluko sengimdala ama-outfits kaSine ango-April ama-outfits lawa lapha eSunset shuthi waphindile noVuyo naye waphinda indaba bonke baphinde iy'mpahla ngoba phela noMpilo siyazi ukuthi efika begqokeni. Mina-ke ngingayibamba kanjalo-ke indaba le yamayeni-ke ukuthi baya-pretender for camera ngathi ngizobabamba ngey'mpahla sengiy'tshela manje izinto zami ngathi ngizobabamba ngey'mpahla ukuthi-ke iy'mpahla obey'gqoke nini ngalolu langa bekwenzakalani. Ngaphinde futhi ngameja ngoMakhumalo noMembesa ukuthi uMembesa kaMakhumalo siwubone nini ku-social media wavela nini ku-TV show ukuthi kusho ukuthi kuthatha isikhathi esingakanani beshutha. Izingane Zesithembu bavale ngo-April baqala ukupromotha ngoMeyi base beyafika-ke kodwa iy'ngane bezikhona kodwa kwase kuthiwa uTirelo noSibindi bazodlala i-Happy Family ngoba already kwi-side la Vuyo sekunama-issues. Wena uyafika-ke la ufike uzwe le ntombazane ekhulumayo ngoba nakhi isidididi ungibhalele umathanda wakho mase ngiyakubhlokha ngoba ngiyafisa ukuchaza kodwa ngesinye isikhathi ngeke ngithi ngizomosha isikhathi. Ngizochaza kanjani ngoba phela i-TV show akufanele kube yimi engishoyo ukuthi ithathe kanjani ubumnandi bakho makuyi-entertainment kuyi-entertainment makuyinto eserious into eserious. Manje ngiyanqena ukuthi ngichaze leyo ndawo kodwa-ke ma ufuna ukubuza ukuthi baya-actor yini kune-script indaba yaQueen Loli bayiphile manje ku-season 1 ukuze bethuke bebe emotional nathi sibe emotional kodwa mase sibheka ku-season 2 sebekhuluma ngoQueen Loli bese bebuya ngisho ukuyo-check ukuthi ayikho into eyonakalayo. Uyabona sisazoqhubeka-ke ngolobu ngizikha kancane nje into engibhekene nayo ukuthi ngibe childish ngoba khona uthi mina ngi-childish ne-voice yami manje ngizama ukukhipha le yangempela ngoba bese ngiyishuna guys ngiyishuna ngenza ukuthi ningamukele abantu bengitshela ukuthi i-voice yami injani sengikhipha lena-ke le yami yokudina kodwa ngizosangana yini. Thank you so much for your love and support. Ngiyabonga kakhulu. Bye.